January 31. Yeah. And pay your guest here could drop on chroma of Fwasi. A year Mashimijani, Sas, make out secane, Swafwa, a year, and Kratua, a bank kratono, na Udima Ghana for any nabam. Well, in Kratan is saying, Oman Kratana, a Nsem Dwaso, me do be shasiye. So I can PPS me ya. Yes. Ye counted down no. Yeah. Musa audios bini na mwim. Yes, sir, audios ye kwa e kan kusi se. Enipa bi plane ese dom beto aba no disruption basa besi ama baby ya to aba na wie krampo ne kan ne bekwa akoye den na wuti audio na omu describe ekwo bi se commandos ankasa eno moti omagoma no movie commando kwa titi movie commando no omanjai eti bibi sa na de ye tete ne de anhwe ya ebekoso we internal election internal election na eno na delegate ba ko wo odotobri constituency we say wo Asante region ye fe no kwasi Asante what the krata babonten e dia to election committee no any party mpanyefo anim so monye hwehwemu because when they fear sem e fie abato e na wo mo ekoto it is obi kwotena ba bi kofa sa adwene se ye de we beba commandos aye recruiting crofo akoye mafia ne mane ade a emwa it kwasi Asante se party no mo mfa no sa keke audio na beto abonte no wo monye hwehwemu ho na yesa audio no constituency benefit candidate benesa nipa no kasa ma wo mo na de wo ka no eye kasa keke anasa ya de o mo ka no ma yeso adwuma na omanu se eye enra so ye William Yamoa yeah no yeah oka committee no sa or your secretary ma committee no planning committee election committee no omane no ka wo beni issues so ne ye bi wa ye kasa ne se omaka che posifo se omoko voting centers me da ebe na wo twemo fatunko oh yes me ho dwirim kaka ai wo so fatunko for a year omonko for ne wo want say nipa bi nim free abonten e ba be ye sakasa deti wo se posifo fatunko enkobo ban wow said the beya abato no ebe ye smooth na di krampo do eye constituency by constituency enti we no nya ba bi ebeka se nipa bebuso ama atimi di ohawaba enti no wo eye party asem eni oma no mo edi omo djuma enka obi beka se ba ne sen na post ni konko ye djuma wo so fatu nko ebia sa audio si na ne na miya na bia so mo san kran ni se wo mo so suntu sa na mo no na emwa itido adwobreo man ye beka ne sa adwobreo we fi abato wa obewini na oseye wan wini so a mo ana mo ka yese e wo se mo nyina mo ka bom na mo de sa unity de ko 2028 ekodin kodim wa hu nti no eno ho asaba wo ha na omanu se critically last year election no kra no candidate no so ko prayer so atiase eni ade na NPP omo parliamentary candidate omo de no koye no Valentino Nii Noi no te se nra ye bebo amane se se bra na wona yire sekan ni ade o man se ne wo fa no kasa ne wo fa se di asem ne wo fa no kire se ye frɛ ne wo fa no Japanese David Japanese into no enye ayi wo fa wo oba ne wo fa Gilda no te ne wo fa na o man o kire se ne wo fa se no eka che ne sase mentiwe ho ase abom ntem na wo say issues ni bitumi sori ya mo resolve krampo enye yie nti de bia na sensem komu masomdue kra mafie na Gilda treche se on de say some misunderstanding ni disagreement ni beto aso de a ene obeja na ware wow ho na Valentino say sa asem de oka won te ase na so obeja na ware de ene ye nema bi no ada so no akasa beku ni ho ana say obeku no oba no unti de say omumutete de enye adwuma nti che say akasa ni munu ano na according to ayewura David yi Gilda wo fayi de che say Valentino di meka ko jade kitchen kokofa sa sekan kuma ye de aduani nti so ba ne hu sa no odwane ko say dem no lock dan no Valentino to me bubu ya budan nani eno ko de sekan no ko wo no prensa nti oba ne brena de no no ka chen so fa ne ko hospital and Valentino chane say or the nebeko hospital on one condition so obe send the boss say omukodu hospital a onko say ono no de se kan ne wo no na so like say na ka kino so compose na be awra no she de botom na chese onya kwan edwani pia bonti di moje kwotena ka mutu ye so oba no so ye nurse
enti odi mika na wokọ baabi ono so ye adwuma akọgya yarehwe se na Valentino so chesi no de ka chesi no na cheso tumi duru ho no ma wo mo ehwe no okọka se Valentino na ye nsese emra asoni mu nto man de edi asem ne ba ye ni o mejawo menti ase mejawo me ma wo nko ene yedi ejina hayi aja ye hwe de ekoto beka na omo se awura no so da ICU intensive care unit ewo hospital hod man say situation mu ye because yes na nim ne ko ho ne ade na ode wo ye nti ro no so guso da yaresa be agya yarehwe very unfortunate development but oman obey ne den say bi say na mu worem ya de mu worem na oman meni na menno na me kopie so say National Identification Authority. Mamentia yera yera kuku. Na mentia Dallas. 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 So na Kwabena Dallas and Dallas ya. So it's on now or head of public affairs or NIA. Mamentia Esinam tansem say me amenu ba Esinam agbanyo e hwa no so. Na oman omo tire say omo betoto na wo so mo hihye foforo bi ba da bi o ma no hihye foforo na no ye de wen omo tutu kaka e said the enti da moto so mo nche ye mu e ase enchiremu wo krata na enti bu ba na wa ha say adjustment ni ye necessary say e be boa ye ma yetumi asomu ye wo som hwan ye o man se eno no de enchiremu no eno no Oman ma yenti ase say sa entumu enti da was entumu no kra ba in the first place e be boa wo ama o masom ye esom be no mo som ye be o mo be som ye yie enti yen sha na me ya Ghana ni na me ba ba je Ghana card me ba ba je Ghana card a wo sika mi twa no betuma ma me enti yen sha say didi kan woni so onadwuma owon ya oh man me say enna ye de omo de aba no it is not enough omo ma ye hunu e ka ben na omo bo na eka no mobo no eniema no yakokra free hefa ene ye de ba omo de operation edie ne no moto e de keba edie no omo de ba de services for be no omo de ba be ka ho a omo beto ma say we first time registration a wo ba be ya ye betuma ma wo aso dodo ye beto akodo de o ma fa ho asema ma se wo ho no dada na bia nka mo Ghana kadi na me pese me koya update a sika wo se metua no ye betum o ma me ehunu percentage o mo de ba betum no o man se ye wo ha ye bo mampani abato se watumi ama economy ye jane na so de o man sa ya tum ne ma ne de o fa be fa ye ni so enye wani so with inchirimu o mo de aba no ma no nti ahwimu o na so ken kan krata no kan biem o se sa entumu ye omode ba no ehu akohia esan say ebeboa wo mo ma adwuma na wo eye maye no omotumi aye ni yie nti wo se nchirimu no oh man ebeboa ti o so no mo nya adwen edan so beti o se ebeboa ama adwuma wo no eye maye no adwuma ben ya wo na timi adwuma ben ya card wo ne print amaye no wo na timi aye no edien na warranty say wo so motum nti sanchirimu na ope no we need explanations se edie na moye mayen a e wo se mutum yeti ye inflation ba bedu a single digit o man ye cedi ne ye $1 no the exchange no aye stable ye nyina ye bo aban ba so enti die na de additional cost every NIA e wo so mo de sabeto ye so na say ye say you are robbing Peter to pay Paul o man ni je say robbing Peter to pay Paul ye bo aban ba so o aban ya de o niam e kofom o mo am se niam akofom mo am se niam ye stable mo am se ahokyere ni ho enti die na aka NIA wo se NIA esa betoto service o mo ye man no o mo betoto mu enti kwasi consul gina kwanti kwasi consul gina kwanti a o man ye kan ya ye gusu gina senka fo so mo tete o mo lorry first no because full aba fom ye nim se ba adwuma mo ye kokokoko a exchange rate ni ade nyina e affect mo na exchange rate abeye stable a wo sa be catch so be adjustment da bi o man e wo so mo ba biem okay so ye ma yewura yaira kwaku ana yewura Dallas o mo mechire o mo nge bre na o mo nkofa de enti ehun akohia so mutum all right mo me ehun se bia ye production cost e kosoro e de na ma production cost ne kosoro ade se no sidi no na ho na tia ba fo mo a se e affect mo ana okay and inflation no akosoro to the sense e affect mo ana operations amoye no e de ne kom
na won fa meka che se mutum ne so ye din sa se mutum sa oman ye gitum enye yie enna ye tumi meka che me se me ye gana ni na me ba beje card a wote so na ayi passport am di tu kwan de woto so ama me se enna ye be beje me Ghana card wotu mama me na passport am gide akọ bi man so de wote so okay man ye be ma omo be ma nchirimu eti mo from mra no mo machiri na nchirimu aba na be kama all right die na wo hobi ma man asem we ma me fa won ko delegate ne fa to so nsia no se die na wo man abata ye bre o ye bre mayam ye nu a omuko suku fom amaiwa suku fom ya o bako edi ne man ba sa omuko be ma ho JHS4 kwada omuko be ma ho bako wo bako sekanya kunu JHS kwada isi amanoni ana isi Ghana Ghana ha ya asem na ye kan Akontombra district Western North na no joda ya se na ya woda chefa se na ni 4 days ya joda ya na asem ni siye na de owo no yoko sekan de bibinti o man fa de dia ma se so munyina no o me minus o mu ni 18 years 60-year-old wanya fiedunsia e wo JHS na chese wa wo no yonko no so abaya 15 years omo ku be ma ho na omo chese omo ko school e wo Nkwadum DA Junior High School na sese no de odese kan ne wo no yonko ku no posifo so ni mu na yesi akua omo ko school kro no a omo JHS 3 na wo ne yonko sekan no ti de wo film ne na yakua kuma usa de ono tia sene de ya monfa de diamba na amadebo ne chese nkwada yimienu no omoku be ma ho na se ye ko ho na we ya media na me wa ba media ho na wa ba media ho na wa ba media ho je chese nkwada de mpanyifo ye ya na ye mayi hwesua o ma no kure de mese medie se wo yo ba pa na wutie mi anopa ya se wo be sori se wo koku be ma ho na nye bida se wo ye bida sune twaso wo yo ba na se oba fofra ba be ma woni ne ti se ye wukunu na wo na ho enti wo kwa bwa twede sister enye sa mistake ni bida enye bida wadi kan ye bia woni na wuo mane matontwa oman enkwada yetumi anya kukuduro nkwada 15-16 years e ma che so de se kana wo no ne yesi ye de wo no sa no mudi me card ne concession sawura hospital ye kodu yesi abaye na wu ne bod na da ho keja chesu ko atade o keja akwada da hod ma wo sei wo se yo so aban ayar sabia no omomokyere e ho na akwada ne hye na Nkwadum electoral area honom no Isaac echi ono na wo ye assembly member e wo honom e na wo ka chen Nsem 12 se metime ho ase sori won kwada imienu ntam omo ba school juo da o ne che sade na chichachiche wo mo ho weekend ni mu ani ade a o man etise wo mo ho a na che so mo de abufo no ba school adwoda no e na che se etifa so enti ba akokọ kwose ne yonko de enti e wo de asomasi achi anaso binti achi be ma ko a wo mo edi na chie de ni din ama so no so wo JHS so bi ni din ama su krom ho bi na be ma ko no wo ni din ama ye nim be ma ko ba dia assembly che ne se ni kwada wo che se no wo mo ko be ma ho. I'm also getting the information say DVL and so peja omunium. Man, it's an Americano. An Americano man. It's ya no so beka ena ye de no. So as I say, ya de beka ena ye de no. Ento man dia ba no no. Dia ba no no. Baby sasenti we kwada musua free he. Akwada ko school ko sua de. JHS enche bia betwe BC ne ko suku na wo wie suku na nkwa na mema kantin ka mema papa no ebeba wakodi be machi ame eku ato atwene na obi adi be machi akokontokwa na oba afofra akokontokwa ko wie akire ya hwede sum be ko na ni so damoja wo bisa se ba ne se wontumi nkirem ade okokon be ma ho sister enye bida wo ye batan na so wo emama ya so atu omofo ka kire mo se ye nko be ma ho na be ko be ma ho na wawu akọ be ma no woni suja nkọ wieye o
woni sujan kwa wie yeda menye sa mistake no. Okay, so menye sa mistake no man ade ne me ya pa o eye me ya. What else can we do? What just say fridge mo 50 years and then we should be serious as parents, as leaders in no man and you many be o krompo na as a parent no e be ye dey say obehu community society if standards keep falling and can come the JHS in common JHS in common so very very worrying until ye best o mamunu nyina de bia da meka ekura obiara yinani na bibia normal no abnormalities no na be normal, and that's a big challenge for all of us. So me blame ye enanom eye nananom ne ye blame ye ho because esa ya gbato ho na ye mama wa no so di akire esa ya gbato ho no na ye mama ne di akire na wa sorry na obi ehunu se ne bia ne mpre bia ne te ene oba bi sise ho na akofa number na wo frɛ ne atwe kura twea e wo kura ma atwe kura ma wo hu ba bia de ye kwakɔ wie wo hu ba bia kura twea e de ye kɔ wie yeah obi kro tumene ne ba etwekra oman obi tumene ne ba etwekra because be ma bia ba oba bia ba ho etu atwekra no a initiate ne ba no into kra na watwe no into de wode ne ba no na etwekra wow into de na woche oba no so onye na wa kwa 15 years and prachwe when it say on prachwe e won faso de at that time nyame hu ye mobo very unfortunate best back to you now fe ya behwe birthday dedication